Musuhuke adukora surprise ntabwo twari tu. Yabsa rero. Félicitations à vous. Kiriki mukundira ibintu byinshi ariko bikeya mukundira ko agashikira abandi. Siko bimeze. Uzuko inama yacu ya komite kurike inama ya komite yacu twarateranye mu bantu twaye invitation nawe arimo twaraye mu hantu ko umuntu ugomba kuza akatendinga kandi nyine turashaka abantu nyine bakeki bameze neza bakunda gutarama atarabanebwe dutumira usanga amaze gusa akakwicira video tuza yiwe kamusanga ameze neza bikaba ngombwa foto ko bayikura mu kubera ko uwo muntu twatumiye yitwaye nabi muri uyu kiriki rero turamukunda turakwakiriye yabwiye ko azaza muri iki gitaramo tukabana bayabishoje rero turakwakira inshuti yaje tukunda kubana kenshi kandi akaza ibitekerezo byiza kiriki cyane azanye akoresha mu bintu bimwe n'ibindi kuzanira ariko n'umuntu umugabo umukomera amashi baza kumuha umwanya asirimbe niba ari atundi tufaranga afite atufitemo yavuye mu mafuraza agafite ayandi mafuta aza kutwereka ibintu cyane arazamutse ariko ni byiza gukura cyane. Okay, twabonye Musuhuke nawe nahaguruka tumukomera Musuhuke tukomera amashyi n'umuririmbyi mwiza cyane wakoze kuza yabsa rero félicitations à vous. Musuhuke adukora surprise ntabwo twari tuzi kwanza ariko nk'umuntu uraza umuririmbyi utekereza ko bataramiye kamera tutarama ubu atari umuntu mwiza kandi Fosque baramutumiye nk'umuririmbyi w'icumweru cyose wishuwe itike bakamurisha bakanamugurisha urumva ko ni ibintu byiza cyane naho twebwe tugiye kumuenjoyinga for free drinks so turakwakiriye Musuhuke Imana mwigisha cyane turakwishimiye. Reka twakire Nzabakiza ahaguruke inshuti yacu Nzabakiza ubu nyine ni umugabo ufite umugore muri mahanga muri Canada afite umudiyasipora Nzabakiza ni umuhararame nuko atanditse ariko ni umuhararame tuzatubana kuri aya masengesho kuva yatangira abaye gatatu. Ubwa mbere yarahubiranye nayo araza, ubwa kabiri araza, ejo bundi duhurira muri Fosque hari ku cyumweru nyibaza ariko wa mbere yego wa mbere ndabwo tuzi ko amasengesho tuyafite kuwa gatatu yababwira ati yazamo umuntu mwiza umukomera amashyi Nzabakiza tukamwakira Imana igumisha wakoze cyane ku bana. Pastor Bonega anahaguruka tumukomera amashyi muri ukigo yakoze ejo bundi cyo kuduha meza twuka yamanutse twuka
aratubwira ngo mutuma meza muyazane tuyamo. Hanyuma pasiteri turagenda turamubwira ari muri ofisi, araza aduha ameza, tugira igitaramo cyiza. Ameza muri aya zina ifunguro ryera, tumuha ifunguro ryera, tumanyura umutsima, tunywa no ku ikombe, bigenda neza. Bafata umuganda. Pasiteri turagukunda, turakwishimiye, umuntu wacu rwose ari cyane. Pasiteri nazanye hano yifuje kubana natwe uyu munsi nk'ibisanzwe. Turamukunda no mu kanogo azaza, akanogo kamwe ndashaka kuzamuhereza akakopugura ugiye kaduhereza n'undi mukate, akaduha undi mukate noneho tutari waho ntitwamanyaguye, atubwira ijambo ry'Imana. Siko bimeze se? Siko bimeze? Imana imumugisha. Twakiriye perezida wacu Musore, nahaguruke nawe tukajya kubona cyane. Turamukunda cyane, turamukunda kabisa. Umuntu wacu dukunda kubana muri iki cyumba kiramuzi, nawe arakiza. Turakwakira murazi, rero dushaka amasengesho yaze kandi akaza, twaba twamutumiye cyangwa tutamutumiye, ariko akavuga ngo ndajya gutaramana n'Alarm ndabakunda. Rero twe turamukunda natwe cyane, turakwakira cyane. Nk'uko mu pasiteri turakwakira, ariko pasiteri ujyana ntawe umenya. Imana igumugisha perezida wacu, mukomera amushimwe mwashimishije cyane. Turi kumwe n'umuvugabutumwa natumiye aze ngo atubwirize, atuganirize ijambo ry'Imana. Jire ntabwo mwashimishije cyane. Turatarama, hari abantu uzuzana ukabona muri gutarama, abandi bikaza gutarama ariko nyine mu gataramo zose bigatarama. Ariko ntabwo dufite igitaramo cya none. Umukozi w'Imana turakwishimiye. Ushize yaratubwiye Makavera muri Pasika, tubwira ko nabona amahirwe azaza kutuganiriza abantu 10 bazuza. Ariko wenda uzahindutse wenda nawe yambwiye ko bangana. Turanezerewe, turakwakiriye cyane, mvuge ngo amen. Mukomera amashyi cyane, avuge neza. Turafunganya mwese, turagenda mu mwanya, turatarama twese muri gice twese turatahira rimwe. Muri fingeri nuko nta muntu urega hari, Mateyo uraho ngaho, umuntu uri gutaha umwandike kuri list, tuzomujana imbere y'Imana tumurege tuvuga ati Imana uyu muntu turamuriza imbere yawe, ufate Mateka umuzane azaba mu gitaramo. Semera amen. Reka twakire umukozi w'Imana uhora na muri Australia. JP muhaguruke, JP Star azahaguruka indege. Muhobere umukozi w'Imana. Abandi dukomere Imana amashyi n'abantu. Uyu mugabo ni umwana no mu maraso, yabaye dafu wacu imyaka myinshi, ari ushinzwe myinshi kabisa, ari ushinzwe imari. Agenda cya Imana muciriza aje muri Australia amaze imyaka 6 irenga, yarakumbuye kino cyumba. Uko yagitara hari abantu baza bagenda batarataramiya, nkagenda gusa ko umuntu kuvuga izina, ariko ndamutsinze. Ariko muhorane yarataramaga, igihe naje jewe usangamo turataramana, tugana ibihe byiza rwose bimeze neza, agiye tukaza tumukumva. Rero ko yagarutse turamwakiriye. Yaje mu bukwe bwa murumuna wiwe, yaje kudusura Alarm, yaje gusura imiryango, kandi twamuhaye pole kubera ko yabuze wiwe mwana wiwe. No kwihangana mwisi twese niko bizagenda, abatarapfushije
bazapfusha cyangwa zose niko biza bigenda muri isi, udapfusha uzapfa, mutinya gupfa ariko uzapfa, igihe ni ikigero, si wowe nyine ariko mukunze se ibiyuzuye. Arakoze cyane, turakwakira, turakwishimiye, turaza kuba umwanya ubwira icyo dusuhuza. Tujya kwakira pasiteri wacu. Tuhagurutse pasiteri na mama pasiteri bahagurutse tubakira. Pasiteri Cadeau turamukunda cyane. Pasiteri Cadeau ni umuwararuwe wa kera wasenze hano. Je mbona ko amasengesho yiwe yasenze ari mu nkingi zikomeye zafashe umuryango wawe. Siko bimeze kurikire rero, turamushimiye ko yaje gutaha. Namubwiye amasengesho, ambwira ko azaza ku wa gatatu kiyaza kubera wenda gahunda zitandukanye mu materaniro, ku wa kane kiyaza. Uyu munsi nayo zo natazi, ejo nzamuhamagara twicare tuganire. Kuganira hari ikibazo, kuganira tukamugaha tugasuhuza, ariko hakaza rwose hajya wanaje sinogenda ndashima ambwira ukuntu wenda bitaza, ariko turakwishimiye, turagukunze, turakwishimiye cyane. Aya mashe tukomye nawe turakunze, wicare ugubwe neza. Turaza kuba umwanya pasiteri, ntabwo yatubereye umugisha cyangwa ntawe watubereye. Kuva ku wa gatatu turi kumwe no ku wa kane n'uyu munsi wa gatanu ducuranga igisirimba, turerekwa, turuzuzwa, abantu babona Imana. Icyambabaje rero nijoro natashe ngo bambwije telefone ya iPhone twotana ngo bipfewa urugiye kugira ngo ndege kuba abantu ibendori reba uko biramashina niko byagenze. Ejo umumotari agiye gushura umumotari hari nka saa munani na saa kenda aramwishura ashize ukuntu niba yashize wamuhaye kasha, amufasha telefone, amuha ifaranga, amufasha sente gucyura amahirwe yakiserera agenda. Motari wacu mwibuka ko yayimufashije. None reka turashima Imana. Icyo nishimye rikomeye kubera ko iyo telefone yambabaje cyane. Abimbwiye mu kanya twe gutangira gutanga, umva biranderanje, ariko kubona yabonetse duhaye Imana icyubahiro. Kandi turakwakira Aimable, mukomera amashyi atugereza cyane.